Beltran, Aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay, anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa manan. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak Sayang mat ti aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Ay na, umayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag na lata. Ang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rudabak nang. Kaano nga tamo ta bumaknang tayo nanang. So ajak mangas asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro, ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jak to pa'y mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, saan nanang? Ay, nakunod. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo. Tangdanan dak atag kantaak man Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Hanggang ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko, ti oras na danunen, ti inag isisina, panawan kan. Dawat kuket, di ka kuma, lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Yun pare, katning, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unyod peso. Talaga nga ag-viral day ta. Ta napintas nga minti pulses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin sumikata kung ano kaskasanaw. Agkanta-kanto pa'y pare. Tay upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andag dito yung kusina na nang. Agkap-kape Ay nanak ko, ayan. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdama ganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't nga ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte kamalina. Imbaga na pala construction worker mo. Tas tamat tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wan mat ka di ngam nagadon tinyapload ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka manin. Na-videoan ka. Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkanta ak man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta-kanto.
Tado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita, pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos, agsasaro nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayong napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit ka lalakay. I-ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabi, apay, di ka pala maturaw. Makarunrun ta cellphone mo. Tiyak makaturo anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlap. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, ay kastoy Nasaya at matlat ta. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intong bigat? Awisan ka kuma. Ang damot trabaho ko na Sayang mat kami ti maswildok no aglangan ak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ta intong bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove ta. Ay, main inlaba kun. Ha? Ay, awan rakas na. Ta awan mo't nobyak. Si kakidi Amangan mo ang nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, wunggayan. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawit ta iti balay mi. Yamam mo ka kanang iti nadakkel ko, wen? Ha? Ay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay nga minamang yamam mo kan kakanang iti nadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Diyak amo Ado mo dagiti fans na ang mga wawis kankwana. Iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media Ado ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing naman nga kanta di ka anakak. Italang matmanan nga irwar na na di at talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan ngagtrabaho. Din sa mapan makikonstruksyonan. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol iti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa ikit di dahitoy Ngam,
Apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan nanang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat ag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadaken ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat metlaeng ano ag trabaho kalatta, anak ko. Saan nanang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Esos, umawagan to yung may isang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka intun bigat? Agkita tayo di plaza, tapagamamon ta. Kaya't ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain dayta. Tasyak ti makaamo, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di mat. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam. Ha? Awan. Awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaom da ito'y. Naimbag la pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akbot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dadaan ak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. Nusyak, saan pa yan? Pampanunutot nga min ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay ti inam nga uri agasawa tantom? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuy-kuyog na di kalman abalasang. Kuna namat afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kuna namat akas jay kano ti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kuna namat nga aguray pay. Sapay kumata siyak laang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat nak daw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta irukmatibagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga no nagkasartan. Ang urnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ti aggastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak, Beltran. Fans mo laang dagi jay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pa'y tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwada. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon da kahit kaniti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam.
Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pag-birthday? Iti may sa kano a restaurant. Anya, Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti gagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, iba inaksamat. Ako ha. Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga inagkam tinobyok. Anya nobyo ngay bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, husto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbagaday ta babae. Kwa. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ti program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pala yun, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay ada, tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello, umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ha? Ay, ang yaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ha? Ay, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo. Akon, Ay, dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti mahalalak nga abang dito'y. Ada pa'y sa bala papaabangak No kaya't mo ipasyar kantaw. nagdakkel mat ngagpaiso to'y may sapay apalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumat ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mangtawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin ada nadagsen a sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwom dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawumbot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak?
Sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya? Ay sus, di ka agdardara sudos nga agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardang anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunakno sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglembang ka pa'y laang wine! Ha? Ijasilid ko ti paglembangam! Ni, apay apaglamang anak. Belinda! Anda kami! Ay, Belinda! yes sir! Wine! Umayan sir! Mabit lang! Asino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni ti silid ta! Darasang! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Di na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasawon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud ka mat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid tayo di probinsya mi da talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanyak Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulanak pa'y ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Paray, nimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Apay di ka pulos makontak. Nag-deactivate Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga ron. At di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mong paray. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Manang! Biyana! Ita tanakalpaskan iti panagadal mauluna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak ko? Wen tatang. Dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho ington bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak ko. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay. Sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsuldaw? Kano nga sweldo? Diyan mo Namagam tukan ko na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan anag sinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya.
Di na kaya't inibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidak. Ag subliak to nga rod no ag sweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak ngamin nan iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapol nga sa bali tibag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati a kwartamaon. Ada mataati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag siyaping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpekik din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan Luna. Intamang restaurant. Kaya't mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdam ajay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko matati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Nay, no kagat-gatang mo dita cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Pila akong langan tapno adda sukat tinggatang mo dita baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatang nga mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta? Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat di may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend? Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipost. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samu lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang ma. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yung alaan yun dyan nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray iso pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Wanangam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang.
Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, isuasanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalaam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammot ag gitara. Kat sursuruak, masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalaing nga gitara. Babae da jay ngam naglaing nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak da jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dita, oy. Isimpamot ngamin, Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat datan, nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uraan anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara. anyan. Sapay nakangingin na dito, oy. Idulin mo, anak kao. Isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanakman na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduhak, ada kayo itoy. Katun taumayak mat dumawat iti igatang may iti sidaan may. Ay na, sinaan nyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na itoy. Agbasbasol kayo lang iti kasta nga raramidin nyo. Agyaman kayo at nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung matngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo mo't usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anum dagit hangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga rood. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pa'y nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-ado ti mula nga naka-display. Nagpipintas! kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na.
Ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nagagas. Kapoy ti uyag kumakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumat nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan ka niyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa'y. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanagan at talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y parangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nangina ti pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak ti gasgastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot amauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di nakayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor.
Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mo ti cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan! Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat, iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwa mi ti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwa kiti sansandal kan bag. Kan nagitay na duma samsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, ta bingayon ta anaimbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lote me. Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote me na. May mayat pa'y siguro at ilugan ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar. Nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pala nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumot nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Naimat Mena ti umawag. Apay nga ta. Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrabahuan tayo. Anya! Ala! Apay ngay! Pasang to ti group chat tayo. Inla na ta amin ni Jay Tirason. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sabay dakkel ti sweldo tayo ni Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruwar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit anda na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isot na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Unay matan ti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamhan matgayam. Awanan marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumot ngamin tinangag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Wan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ama umay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit mati sweldo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit anda nga rod aramatam nga agam-brown anak ka. Ada nabulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay antibagay manakaw. Wan nanang,
Pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi ka. Saan aga po taado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangay nga uresan mo matune akasapulan. Wen tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga ron nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinara na kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan kaw, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimid dayta.